дуруд шунавандагони азиз, охирин таҳаввулоти имрӯзаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар нашри навбатӣ хабарҳои рӯз мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз 2 июни 2020 сол аст. хабарҳои ин соатаро бо омори гирифторӣ ба COVID-19 аз Тоҷикистон шурӯъ мекунем. То ба ҳолати имрӯз 2 июни 2020 сол дар Тоҷикистон теъдоди мубталоён ба вируси COVID-19 ба 4100 нафар расидааст. Вазорати тандурустӣ хабар медиҳад, ки дар як рӯз 87 ҳолати нави сироятшавӣ ба коронавирус ба қайд гирифта шудааст, ки нисбат ба як рӯз пеш 3 нафар зиёдтар аст. сатҳи марги беморон аз вирус бетағйир боқӣ мемонад. хушбахтона ин рӯзи шашум аст, ки омори фавти коронавирус дар Тоҷикистон тағйир намеёбад. дар маҷмӯъ тибқи маълумоти расмӣ аз оғози пандемия аз коронавирус дар ҷумҳурии Тоҷикистон 47 нафар қурбон шудаанд. теъдоди нафарони шифоёфта дар як рӯзи охир 128 нафар афзудааст ва ҳоло дар маҷмӯъ 2217 нафар аз коронавирус шифо ёфтаанд. аз Тоҷикистон ба Қазоқистон меравем. дар сарҳади Қазоқистону Ӯзбекистон дар минтақаи Туркистони ҷумҳурии Қазоқистон тахминан 200 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон, хусусан муҳоҷирон, занон, кӯдакон, ки дар байни онҳо маъюб низ ҳаст, дармонданд. шароити зисти онҳо дар назди гузаргоҳи сарҳадӣ мушкил аст. инро аз наворҳои пахшшудаи гузориши телевизионии Астана ТВ метавон мушоҳида кард. вобаста ба ҳолати мазкур, вазорати умури хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон иттилои ки беш аз 2 моҳ дар сарҳади Қазоқистону Ӯзбекистон шаҳрвандони мо қарор дорандро рад намудааст. то 17 май тақрибан 35 нафар шаҳрвандони мо бо кор дар бо ҷои зист таъмин буданд. дар он ҷо онҳо мушкилот надоштанд. пас аз 17 май касе маълумоте паҳн кард, ки марзҳо боз шуд ва шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд ба ватан баргарданд. пас аз он мардум дар марз бисёр шуданд ва айни замон беш аз 200 нафар шаҳрвандони мо дар он ҷо қарор доранд, ки рӯзҳои наздик баргардонида мешаванд. менависад Азия Плюс аз қавли масъулони дафтари матбуоти вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон. тавре дар хабар гуфта мешавад, ҷасади як тоҷике, ки дар Русия вафот кардааст, рӯзи 12 май ба ин ҷо оварда шуд ва бино ба баста будани сарҳад рӯзи дигар дар ҳамин макон дафн карда шудааст. дар гузориши шабакаи Астана ТВ Қазоқистон, яке аз муҳоҷирони дармонда бо номи Умар Ҳамидов аз он шиква мекунад, ки ба шаҳрвандони мо ихтиёрони маҳаллӣ кӯмак мерасонанд. онҳо хӯрок, либос меоранд, аммо ин баъзан кофӣ нест. тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ба ҳукумат барои кӯмак муроҷиат карданд. пас аз он намояндагони сафорат дар Қазоқистон омаданд, аммо ҳеҷ чиз тасмим гирифта натавонистанд. шаҳрвандон ҳамоно дар хаймаҳо мунтазири бозгашт ба ватан ҳастанд, таъкид мекунад Умар Ҳамидов, муҳоҷири тоҷик, дар гузориши телевизионии Астана ТВ. муҳимтарин хабарҳои охирини Тоҷикистон ва ҷаҳонро шумо мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир шунида истодаед ва аз марзи Қазоқистону Ӯзбекистон бармегардем ба ноҳияи Хуросони вилояти Хатлон. имрӯз 2 июн додгоҳи ноҳияи Хуросони вилояти Хатлон ҳукми худро дар нисбати 3 сокинони ҷамоати деҳоти Айнӣ, ки ба Абдулло Ғурбатӣ, рӯзноманигори Азия Плюс ҳамла намуда буданд, содир кард. пеш аз оғози мурофиа, ҷараёни муайян кардани ҳамлагарон сурат гирифт. Абдулло Ғурбатӣ нафароне, ки ӯро латукуб карданд, шинохта ва муайян кардааст. онҳо сокинони ноҳияи Хуросон Соҳроб Бобоев, Абдулмаҷид Давлатов ва Қурбоналӣ Ғуломов буданд, гуфтааст вакили дифои журналист Абдураҳмон Шарипов. ба гуфтаи вакили дифоъ Абдураҳмон Шарипов, тибқи қарори суд, ҳар се ҳамлагар мутобиқи моддаи 460 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шуда, 10 нишондиҳанда барои ҳисобҳо, яъне 580 сомонӣ ҳар яки онҳо ҷаримабандӣ карда шуданд. ҳамлагарон барои бори аввал қонуншиканӣ карданд ва илова бар ин дар вақти муноқиша рӯзноманигор ба онҳо шаҳодатномаи рӯзноманигориашро нишон надодааст, илова доштааст адвокат Абдураҳмон Шарипов.
خاطررسان میکنیم که عبدالله غربتی صبح 29 می در حدود ناحیه خراسان ولایت ختلان مورد لطکوب قرار گرفت. سبب به این منطقه رفتن روزنامه‌نگار به فعالیت کسبی او ربط دارد، چون میخواسته است از محل آفت زده گزارش تهیه کند. ادامه خبرها و از تاجیکستان برمیگردیم به روسیه. شورای فدراسیون روسیه قانون را تصویب کرد که به قیدگیری خارجیان را از این بابت خیلی آسان میکند. خبر میدهد ریا نوستی. همین طریق شهروندان خارجی که در روسیه منزل استقامتی دارند اکنون میتوانند همچون میزبان دیگر شهروندان خارجی عمل کنند و آنها را در منزل خود ثبت نام کنند. طبق تغییرات نو، شهروند خارجی من بعد میتواند پس از آگاه نمودن مقامات ثبت مهاجرین به شهروند خارجی یا شخص به شهروندی بنا و یا اتاق استقامتی پیشنهاد کند. انتظار می رود که این تغییرات ثبت نام در جای به قیدگیری برای مهاجران را نیز ساده تر می کند. پیشتر خبر داده شده بود که در روسیه به شخصان به شهروندی دادن شهادتنامه های موقتی پیشنهاد کرده می شود. حجت به مهاجرین امکانیت می دهد که در روسیه باشند و قرارهای قبلا قبول شده درباره منع ورود به روسیه را بکار کند. در روسیه میمونیم و ادامه میدیم خبرهای روز را. اشتراکچیان خارجی و مهمانان گشت نظامی میدان سرخ مسکو که به افتخار 75 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطن امسال سنه 24 ایون دایر میگردد، هنگام ورود از کشورهای خارج از سنجش گرفتاری به ویروس کووید 19 میگذرند. در این خصوص دمیتری تریشکین سردار سرریاست حربی طبی وزارت دفاع روسیه خبر داد. قبلا وزیر دفاع روسیه سرگئی شایگو گفته بود که روسیه نمایندگان 19 دولت را برای شرکت در پرد غلبه به میدان سرخ مسکو دعوت کرده است. هنگام فرودایی مهمانان خارجی در فرودگاه‌ها، مقامات روسپاتربنادزور و ریاست‌های طبی وزارت دفاع در دیدبانگاه‌های سانیتری کرانتینی آنها را از معاینه می‌گذرانند، تاکید داشته بود سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه. دمیتری تریشکین باشد علاوه داشت که پیش از سفر به روسیه هیئت‌های خارجی باید طول 2 هفته کرانتین گرفته شوند و پس از رسیدن حجت نتیجه منفی کرونا ویروس را باید که پیشنهاد کنند. در مجموع بیش از 300 کارمند طبی و تقریبا 90 واحد تکنیکی یاری رسان تعجیلی از وزارت دفاع روسیه در روز گشت نظامی جلب کرده می شوند. خاتمه کرد دمیتری تریشکین. خبرها را در دایره روسیه ادامه می‌دهیم. سروزیر کانادا با شرکت ولادیمیر پوتین در نشست G7 مخالفت کرده است. جاستین تیوردو گفته است که روسیه تا حال با قاعده‌های بین‌المللی بی‌حرمتی می‌کند و حالا هم یک نیروی خراب کننده به حساب می‌رود. قبلا کرمل گفته بود که بازگشت روسیه به فرمت G8 هدف خود نیست. سروزیر کانادا جاستین تیوردو پیشنهاد پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ را درباره دعوت کردن روسیه به نشست G7 که در آمریکا برگزار می‌گردد قطعاً رد کرده مخالف این پیشنهاد برآمده است. در این باره روزنامه ناسیونال پست خبر داده بود. جاستین تیوردو خارجشوی روسیه را از این گروه پس از ورود کریم به روسیه در سال 2014 به یاد آورد. به گفته وی روسیه آن زمان تا به حال یک نیروی خرابی آور باقی میماند. روسیه پس از حمله به کریم چند سال پیش از سمیت G7 خارج کرده شد و رفتار بی‌اعتدالانه این کشور به قاعده‌ها و مقررات بین‌المللی سبب خارج شدنش از سمیت G7 گردیده بود. روسیه در آن جای خود خواهد ماند. برای برگشتن روسیه به سمیت G7 من هیچ امکان را نمی‌بینم، گفته است جاستین تیوردو سروزیر کانادا. دونالد ترامپ نقشه داشت که روسیه را به نشست G7 در آخر ماه می دعوت کند. غیر از روسیه، طوری که پرزیدنت آمریکا اصرار داشته بود، هندوستان، استرالیا و کره جنوبی نیز می توانند در این همایش سطح بلند شرکت ورزند. علاوه بر این، رهبر آمریکا گفته بود که وی نیت دارد حداقل جلسه کشورهای شرکت کننده را تا ماه سپتامبر به تأخیر اندازد. روز دوشنبه 1 ایون دونالد ترامپ پیشنهاد خود را جهت دعوت روسیه به این سمیت در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین اظهار داشته است.
سامیان عزیز، شما مهمترین خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو موجی شنیدید. سلامت باشید.